Hallelujah. Good morning po. Hallelujah. Busy na ba nga tanan para ang Christmas party? Damo na tanan mga busy ano ora-ora. Ayan, praise God. Okay, sige. So we have 1 week left para aton Christmas party. Nabatian ko, sobra na kamo ka mga busy yan na. Okay, sige. So, hino gusto nga mauli kaya na nga puno kan presence ni Lord. Hino gusto nga mauli kaya na nga ani mo kasing-kasing puno na latan kusog at ikang Ginoo. Amen. So, ani mo kailangan ni mo bugto ano? Just allow the Lord to speak in your heart and do not allow any distractions. Maybe distracted kita han mga practice na yan, han sayaw, han kanta, memory verse, han Bible countdown. Bugto, we need to focus. Kailangan natin mag-focus nga kan Lord so that maunguli kita nga puno han iya pulong. Maunguli kita kay bagay lagi naragway na kamo kung inon masayaw, ano an iyong mga susuluton, paano ka mag-memorize. Bugto kailangan naton yan na peace of mind para may focus kita. Amen ba? Amen. So, okay? Ayun na kita pa-distract ako na ano-ano. So, to start, you know what? Every story has a beginning and an end. Kung tanan nga magintikangan, may katapusan gihapon. Ungod ba? And so, that is true with our life. There are things that has to end. May mga bagay na kailangan magtapos, bisan gusto naton nga magstay ito nila nga butang. It's because that's part of growing. Change must happen. May mga butang ka ba nga ayaw mo tapuson? May mga butang ba nga ayaw mo i-let go? Of course, may da. Sad to say, ano? May mga butang liwat nga di rin natin napigilan, kailangan talaga ni matapos. And the Bible tells us that life is a journey or a race. May ada kita finish line. May ada katapusan. Actually, series siya. Han may da katikangan, ngan may katapusan. Like example, aton pag-eskwela. From elementary, nagtikang kita kinder, nursery, tapos nagatapos kita grade 6, and then high school, and then college. May gintatapos, pero may ada, gintitikangan. Ungod ba? Hatrabaho. May mga trabaho nga gintitikangan, gintatapos gihapon. Nabalhin ka ni mga workplace. Anda mo lang nga butang, nga gintitikangan, and then ginuhuman naton. And somehow we wish only bad things ends. But sometimes, you know what? Good things fall apart, so better things fall together. It hurts, ano? Akala natin bad things lang pwede mag-end. Sometimes ngayon, good things has to fall apart, so better things fall together. So, every story has an end, but in life, end is just a new beginning, a new chapter. Bagayan book, nga after ni nga chapter, another chapter and maabot. Now, I will ask you personally, if your life will be written, how would you like to end your story? If your life will be written as a book, how would you like to end your story? What do you want to be remembered about your life? That's interesting, right? Interesting, ano? So, now, 2022 is coming to end. Actually, we only have 20 days left before mag-end ang 2022. And I want to repeat this question again. How would you like to end this year? Paano mo gusto tapuson yun na nga year? Paano mo gusto i-describe ang imo year 2022? Sige daw, paano mo i-describe ang imo 2022? Look back daw kita mga nangyari past, yan ang a year. Ano kaya natin 2022? May mga naisip na ba kita? Siguro ko, mag-i-end kita 2022 nga may, iba may mga utang. Yun may utang. Nga di rin mo matapos, magbayad yan ang a year. Di ba naman, magtatapos ang 2022 na may jowa.
May mga jowa ni Badidano. Di ba naman, magtatapos ang 2022 nga nakapasa ang exam? Wow, praise God. Di ba magtatapos ang 2022 nga may ada ka na bago nga trabaho? Amen? Magtatapos ang 2022 nga malipayon. Hinon gusto iton. Hinon gusto nga di gusto ko, Lord, magtatapos na akong 2022 nga adalagya pa ko haimo. Amen. Pero bugto, be careful. According pa mga pastors, mostly pag abot ang January, may month nga damo ang mga Kristiyano nga nag-withdraw han ira commitment nga dakan Lord. Damo ang mga Kristiyano nga absent na cell group, absent na church services, sa mga activities. It's because during the Christmas season, we are carried away in business and mga Christmas party ha workplace, party and cell group, party and mga sangkay, party and iyo circle ng friends sa eskwelahan, party, damon aton party nga gina-attendiran. Until nga umabot ang time nga, waray na journal kay and practice nga dalaunan gabi. Diba? Waray na makag-prayer time tungod kay nag-memory verse ka nala or nag-Bible countdown nala. Ba, travel time ni Ran December. May travel kami ako, lalabyan ang akoan. Sunod, next week may travel na takit ako no sa sangkay. So pag abot ang January, parang na-wash out tanan ang nangyari at 2020. Kumusta? How did you end your 2022? Ano ba? Hinuyan na ang December, puno na imo schedule. Diba? Punong-puno na. Okay? So, bugto, we don't want that to happen, right? Gusto natin tatapusin natin ang 2020 ito nga nagsiserve kan Lord. Nagdi-devotion kan Lord. Nagsi-cell group lagi hapon. Nagsi-church lagi hapon. So that ang 2023, adalagyap kita nga dakan Lord. Posible ba ito niya? Posible ba? Bagat diri ka mo convince. Where's your faith? Bakit bugto ako, I am convinced that we're going to make it strong as we end this year. But diri lang yun nga year. Even in aton life nga dakan Lord, we need to finish strong. So, our theme this morning is entitled, basahin din natin, dakuon natin, Finishing Strong. Gusto yun niyo? Yak na daw yung masapit, gusto ko iton. Ayan. Gusto mo yan. Yak na liwat, gusto ko rin yan. Okay, sige. So, kailangan matatapos na natin 2022 nga nagsiserve kita kan Lord. Nga strong kita. Nga ang pakiana, paano ba ito ya? So, basahon natin Book of Joshua, chapter 14, verses 6 to 15. Okay. So, mo, we will be reading from the New Living Translation. So, ang mga ato dito, kung di rin po nabasaan passage, ang natin mga Bible, kindly listen carefully so that later, pag-discuss natin, maintindihan natin kung ano ang ginyayakan. Okay, so start from verse 6. A delegation from the tribe of Judah, led by Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, came to Joshua at Gilgal. And Caleb said to Joshua, "Remember what the Lord said to Moses, the man of God, about you and me when we were at Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan. I returned and gave an honest report." Verse 8, "But my brothers who went with me frightened the people from entering the promised land. For my part, I wholeheartedly followed the Lord my God, so that Moses solemnly promised me, the land of Canaan on which you are just walking will be your grant of land and that of your descendants forever, because you wholeheartedly followed the Lord my God. Now as you can see, the Lord has kept me alive and well as He promised for all these 45 years since Moses made this promise. Even while Israel wandered in the wilderness, today I am 85 years old. I am as strong now as I was when Moses sent me on that journey, and I can still travel and fight as well as I could then. So give me the hill country that the Lord promised me. You will remember that as scouts we found the descendants of Anak living there in great walled towns.
But if the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord said. So Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave Hebron to him as his portion of land. Hebron still belongs to the descendants of Caleb, Caleb's son of Jephunneh the Kenizzite, because he wholeheartedly followed the Lord, the God of Israel. Previously, Hebron had been called Kiryat Arba. It had been named after Arba, a great hero of the descendants of Anak. And the land had rest from war. So you know what happened to the story? So Caleb nag-end hiya nga strong hiya nga dakan Lord. Ano niya sekreto? So the first time we met Caleb, the people of Israel were encamped at the place called Kadesh Barnea. And actually, it was preached to us by Pastor Simon, ha Book of Numbers. Ngayon kaupayad to nga message about yan, being faithful and fearful. So nakadira, ha place nga, ginatawag na, diri na Laura. So nakadira nga di nga part. Kadesh Barnea, nakadira dida. They were already at the border of Promised Land. Harani na hira. And it has been only a year or 2 years since they come out from Egypt. Ibig sabihin, tiga nga Egypt, and Egypt adi di nga part. 1 year, anira travel from Egypt to Mount Sinai. Then from Mount Sinai to Kadesh Barnea is 1 year. So tiga nga Egypt, nga dalidaha, Kadesh Barnea, it took them 2 years nga travel. I want you to remember mga years kun pila kasi may something din nga kailangan natin maintindihan. And ito nga 2 years, damo nila na experience nga miracles sa gin-perform ni Lord that time. They witnessed how God parted the Red Sea. They witnessed paano Lord nag-provide han water through han rock. And then they witnessed paano Lord nag-provide han ira pagkaon through han pag-provide ni Lord han mana. And then they also witnessed paano nila na-win ang ira mga battles because the Lord was with them. They received the covenant of the Lord, the 10 commandments, and they were able to destroy the golden calf nga ginhimo nira. And amazing ang mga nangyari. Karadamuhan miracles. Remember, within 2 years, there were many miracles that God had performed in front of them. Damo nga miracles. Karadamo nga miracles ang gini-perform ni Lord. Now, they were already at the border of the Promised Land. Ngayon, it's now time. It's now time to enter in the Promised Land. And that time, Joshua and Caleb, hira ang mga older generation nga kaupod han almost 2 million nga mga Israelites sa gumawa sa Egypt. And now Caleb 40 years old. So 40 years old na Caleb. Ibig sabihin maybe 38 years old Caleb didahan pagawas ni Egypt. And you'll remember what happened to the story, right? Anong ginhimo ni Moses? He sent 12 spies to look over at the land para makita nila kung ano talaga ang aadto. But actually, according kay Pastor Hano, it was not God's will nga mag-spyran land. Kasi spying the land, ginatry yung pag-sure nga, Lord, ungod ba niya, it is doubting God. Lord, sure ka ba talaga himon mo ini? So, ano nila ginhimo? Because nagpirit ang tao, permissive will ni Lord. Ginalaw niya nga mag-spy ini nga 12 spies, land, and what happened? 10 of them give negative report. Di ba? Na-remember niyo? 10 of them gave a negative report, while only Joshua and Caleb naghatagiran positive nga report. Imagine, they saw the same land. They saw the same people, but they have different reactions. They have different report. Ano ang problema? It's not the land. It's not the people living there. It's their heart. Diba? We can, pwede kita may kitoon nga usala nga butang, pero mag-ibait aton perception. Ibait aton interpretation. Ibait aton conclusion nga makikita nga da. Depende na aton kasing-kasing. Depende han aton
pag-intindi. Imagine, they saw same things, but an reaction is magkaiba. Diba? Ginadmit nila ang 10 spies nga, yes, the land is flowing with milk and honey, damang tuan mag-upay, but there were giants living there. Amon ira problema, may giants. Pero kay Caleb and Joshua, they have the same courage and faith nga, yes, may ada, but we know that we can make it. Kaya ito naton. Mahihimo naton. Kaya naton i-conquer ang land even though may mga giants nga adto. And the journey of Israelites from Egypt to Promised Land is like bugto. Hanaton journey, han pag-claim han promises ni Lord na aton kinabuhi. Claiming the promises of God doesn't mean waray na kita fights, waray na mga battle nga aton kailangan atubangon. Claiming the promises means we need to fight the battles, we need to win those battles. Kasi may inhabitants nga ato daan. So, hinamdamin naton. Their journey from Egypt to the Promised Land is out to be 11 days travel. Pira ka days? Pira? 11 days travel. But what happened? From Egypt to Kadesh Barnea, it took them 2 years. And then, from here, nga the Promised Land, it took them, pira, 38 years. For what reason? Kaya ano ang reason mga bugto? Because the people of Israel, they doubted God. They doubted God's promise. Kapag mag-doubt ka na kan Lord, you will not obey. Kapag mag-doubt ka na kan Lord, hindi ka na makommit. Kapag mag-doubt ka na kan Lord, ayaw mo na natin mag-continue. Kaya kailangan, kung kitaon natin only Joshua and Caleb entered the promised land strong. Harani na untay ramay claim na niran promise. Pero tungod han ira complaints, tungod han ira pag-murmur, tungod han ira pag-rebuild, tungod han ira mga reklamo against kan Lord. They failed to claim and receive the promise. Sometimes ang nagpapaiha ngayon, ang blessing ni Lord, ang promise ni Lord, na yung mga tubangan. Provide enough for you, but because we complain, we rebuild. Nagtitake yan so long, kaya ora-ora, because hanaton mga wrong attitudes. Imagine Israelites, ada na border of the land, kung baga aada na masulod na talaga hera. Because they complained, they murmured, they rebelled against God, against their leaders, against kan Moses. Pagkuha na lang promise, pag-claim nala, pag-take possession nala, pag-receive na gulan promise. Kaya pag tumaram ka, it promise ni Lord, aada ito na imo. Ada na ito, para na talaga taimo din ito bago ni Lord. Kaya lang it nahakaiha, yun, yung complain natin, ang aton mga reklamo, ang aton mga wrong attitudes, nakakaiha-hiya. Diba? So, kailangan lang talaga, nasaringan niya ako, ang mga nag-taken board exam, ay kapag pinasaway, ay kapag inisog, kay magawas na ang result. Kailangan dili ka nauurit, kailangan behave ka good, buutan ka good. Diba? Ayaw pag binurugutan na mo, ayaw pag riniklamo, kay, may epekto ngayon ito niya. So, kung nadiri kita bugto, nga maginiha kita pag-claiman aton promise, don't complain. Do not rebel against your leader. Do not say negative things. Ang nangyari po kasi hindi nga mga Israelites, they listen to negative things. Ang mga negative report, ang mga 10 spies. Kaya kita namati, kita mga negative nga mga report sa aton. Diri ito helpful na aton. Kailangan diri kita ito mamati. Look at Caleb. So, grabe Caleb, Grabe, nakaka-admire aniya courage, nakaka-admire aniya pag-serve nga kan Lord. And, imagine po to, 2 million people, and gumawa sa Egypt, and only Joshua, and tribes na ni Joshua and Caleb. Sana maging usa, or maging kitahan few nga maka-enter.
hanggang promise ni Lord aton nga place of rest. Diba? Kasi, diri talaga madali. So, here we will meet Caleb once again. The moment where he was claiming the promise given to him. Grabe makikita natin ni Caleb nga gin-reclaim na niya ang promise. Ngayon, amazing kasi how many years and umagi pero the same Caleb nato na nakita 40 years ago niya na. Sugad lagapya ka strong. So let's start verses 6 nga daha 10. A delegation from the tribe of Judah led by Caleb son of Jephunneh the Kenizzite came to Joshua at Gilgal, and Caleb said to Joshua, "Remember what the Lord said to Moses, the man of God, about you and me when we were at Kadesh Barnea." So, remind niya leader, "Oy, leader, hinumdumi, remember what the Lord said." Then, iyaganyakan niya dad, "I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan." So, 40 years old niya, nag-spy out the land. "I returned and gave an honest report. But my brothers who went with me frightened the people from entering the promised land. For my part," ining a word, 3 times sinigan repeat nga din. "For my part, I wholeheartedly followed the Lord my God, so that day Moses solemnly promised me, the land of Canaan on which you were just walking will be your grant of land." Ginsurat aday ni Caleb, gin-record na ginyakan wa iniha ako na titigamnan ko ining. "The land of Canaan on which you were just walking will be your grant of land, and that of your descendants forever, because," ikaduha na gin-mention, "you wholeheartedly followed the Lord my God." Verse 10, "Now as you can see, the Lord has kept me alive and well, as He promised for all these 45 years. So all in all, pira na edad ni Caleb? Pira na? 85 years old. "Even while Israel wandered in the wilderness, today I am 85 years old." Iya mismo ay nagyakan, no? So for us to finish strong, ano naton kailangan himuon? Unang-una bugto, remember God's faithfulness. Ang biton ginhimo ni Caleb. Remember God's faithfulness. Again, we admired Caleb's courage and faith when they were sent out to spy the land. And this time, we will be moved. Gaano hiya ka bold? Kailangan ngayon natin maging bold enough to claim ang promise ni Lord na aton, ano? And it was 45 years since that spying episode in the life of Israel. So, waray na yung Moses, and Joshua na ira leader, and Caleb is now an 85-year-old man. May kilala ka ba nga 85-year-old man? Aray? Mga 60 years old, imo lola or lolo, may da? May da. So, ano na yun na-observe mga may edad na? Lahing ano? Lilimoton. Ungo, di ba mga lilimoton na hira? Napakianan na hirat imong haran, hino kapad to? Mga may edad na mga lilimoton na iton hirada mo na nila nakakalimtan. So imagine, Caleb is now 85 years old. Di ba, 85? Ang mga lagas lilimuton na ito, actually, yan nga generation, bisan kita, mga lilimuton na kita. Di ba? Madali na kita makalimot. Ito nga nag-review ka, pero pag abutan ng exam, ngalimot man ako. Kaya ano nga, wari ko man kanumdum, nag-inara man ako. Di ba? Ito nga, tigda ka nalang natutok ako din. Kaya nalulutang ka na sa mga limot ka na ni Moon. Di ba? So, limoton na kita. Pati yan, nakakalimtan mo na liwat. Nakakalimtan mo na pag-chat. Nakakalimtan mo na pag-good morning. Nakakalimtan mo na liwat, pagbasa Bible. Nakakalimtan mo na liwat, pag-journal. Kaya nawaray ka umatinad service, nangalimot ako. Wala, yung ngalimot yan Sunday. Waray ka man ang cell group, kumusta ka? Ano, ngalimot ako. May cell group na ngayon kita. Diba? Lilimoton na kita. But Caleb, pira na ni dad ni Caleb?
85 years old. Pero ang iya memory was still sharp. Imagine, ang giniyakan ni Moses. I don't know if, salamat talaga siya. Thank you. Pero ang giniyakan ni Moses, wala niya kakalimti. I don't know kung may journal ini Caleb. Kung paano niya gindumduman, but I believe Caleb, gin-receive talaga niya kasing-kasing ang giniyakan ha iya. Waray talaga niya kalimti and faithfulness ni Lord. Waray niya kalimti mo. You know what, bugto? Kapag nakakalimtan na natin ang great things and miracles sa ginimo ni Lord in the past, pag nakakalimtan nito natin, usa ito yung factor nga diri kita nakakag-endure. Usa ito nga factor nga bagat waray na kita courage nga i-fight pa ang mga battles. Pero pag iginumduman natin ang mga great things na ginhimo ni Lord in the past, it will sustain us with strength nga maka-endure kita, nga i-claim pa natin ang mga promises ni Lord na aton. That's why to finish strong, we need to remember God's faithfulness. Kaya ang journey kasi damit nangyayari. In the middle, gadahan maikatarapos, damo ang failures, damo ang discouragement, damo ang mga giants, damo ang mga challenges, damo iton. And if waray kita enough nga motivation and source and strength, waray kita ginkikitaan nga makag-inspire ha aton nga magpadayon, we will surely end nga defeated. Gusto mo ba iton nga sugar dito't imo journey? And I don't know what happened to you this year, I don't know how are you going to describe this year hay mo life yan na. Maybe nag-start kita nga strong, maybe nag-start kita nga dili liwat strong, or maybe in the middle, nag-stumble kita, damo naton failures, damo naton mga setbacks. If you want to finish strong, we need to remember God's faithfulness. Paano ito natin himuon? You know what? May culture in Israel. I don't know kung yun butang ko nga di. Ayan. May culture in Israel that every time God performed great things or miracle, nagtatayo hiran memorial, thing nga magre-remind ha ira that God did this miracle. Like for example, han time nga ginpart ni Lord ang Red Sea. And ginhimo ni Moses, nagbutang hiran mga bato to remind them nga, pag every time nga nakita ito nga mga ginbuild nila nga mga stone, every time they look that stones nga iragin built, they remember that God on that day displayed His power. And damo nga times, bisan Anuel, nga iragin himo, may mga story iton. It is their culture that every time God performed miracles, may iragin tatayo nga memorial nga or mga bisan so to remind them kung ano ang ginhimo ni Lord. Those stones, those memorial, remind them that God was with them, that God showed displayed His power, and that God was fighting for them. Asya ito nira, culture, sugad talaga ito nira. Ito nga stone motivated them, nga kung nangyari ini before, mangyayari lagi hapon niya na. Kasi the same God, di ba? Same God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Moses, and Joshua, and Caleb, down. Maray magbago yung Lord, the same power. And kaya ni Lord i-perform. Tama ba? So, ngayon memorial. In life sometimes, and oftentimes talaga, we need memorial places and events so we will never forget what God has done in the past and what He will still do for us in the future. Kung may naman kita kailangan i-look back and past, it should be the great things the Lord has done. Kasi pag nakakalimtan na ito natin mga bugto, makukurian kita pag-endure. We need constant reminders of God's faithfulness in the past. Kailangan ito natin. It enables us to deal with our present circumstance and anticipate future blessings. Kasi nakita mo, Lord, ginheal niya inihikuan hadto. Lord, gin-provide iniya. Lord, ginihimo iniya. And knowing that God stays the same, maaram kita nga, diri kita niya papabayaan. So, paano natin ito himuon? Kung ang Israelites, nagtayo hirahin mga bato, so dapat may mga bato kaliwat. Okay, Lord, didi.
Natatayo ako na altar. Maghimulat akong bato. So God ba iton? Diri na, di ba? Diri na kita magbahin ka may mga bato nga himong na yubalay. Lord, ini nga bato, adi ni may kusina. Diri kami hadto, diri kami ni Mama nag-sharing. Amin nga bato. Diri naman na CR. Diri ako pero may tinangis, Lord, sa amin nga bato. Diri ko ginapay. Diri na po suga diton. Pero na-remember po niyo ang war room. Di ba? Di ba? And wall of remembrance nga nakagpakabutan nga daan mga answered prayer. And mga answered prayer ni Miss Clara. Nasaya, that's my wall of remembrance. I look back at these answered prayers and it reminds me that God's still in control and it encourages me. May nakabaso nga dito bugto. Oh, ano imo nagpaka-post nga dahan imo molan imong kwarto. Siguro ko mga Korean movie. Ang amo talaga niya. Kuan ka gwapo, aniya ka. Ani siya niyagin kakanta. Ano nagpakabutangan imo kwarto nimo picture. Siya ini di ka husay ko nga di ka gwapo ko nga di. Ano nagpaka-display imo kwarto? Ha office. Ano nagpakabutang adto? Nakaka-encourage ba? 'Di ba? You know what? Kailangan natin yung mga reminders ang ginhimo ni Lord haaton. Kailangan natin yung reminders. Kasi pag diri, nakakalimtan na natin. Parang, pag may mga prayers nga ni kita, nga di rin na-answer, mayakan kita, maybe Lord, you have already ignored me. Maybe Lord, nakalimtan mo na ako. Kasi, maiha mo na maray. Pero pag aada ito nga mga answered prayers, ginbumutang mo, ginremind mo kalugarin, Lord, I remember this time, nag-take ako board exam. Waray ko kaon-kaon, nagpipinan mamalas ako, baga ako nag-BM. Pero Lord, napasar ako. Praise God. June, kuan, so adini, ad. Lord, amin in time nga, nasakit akong mama, tapos so ganini. Pero Lord, faithful ka nga nag-provide. Aad to. And every time, nga ada kan pinaka-worst, pinaka-masakit, pinaka-makuring moment sa imo life, kapag ginkitan mo ito, it will remind you nga, Lord, mag-iiba niyo prayer. If you did this to me before, I am claiming you will do this to me right now. You will claim. Diba? Kaya importante nga may dakita, constant reminders of God's faithfulness. Because answered prayers reminds you nga, Hey Lord, faithful talaga iya. Ore talaga yung magpabaya. Tama ba? Hakon personally, nag-evaluate ako akong self every year. Nag-evaluate ako akong personal. Then, many years nga, it feels like, bagat, di rin fulfilling an year. Parang, ano ba nangyari yan nga year nga? I don't know, di rin ako excited. So, aditon. Then what I did is, this year, may ako bago ang ginhima akong journal, akong kalugaringon. Na ako, no, di rin pwede sugad. Kasi, ala akong journey nga kan Lord, di rin dapat pasugad. Kailangan paigbaw inihiya. Lalo na, Lord nga, adi kami leadership. Kailangan naman ayuson. Kailangan ko ayuson ita akong life. So, ano akong ginhimon, akong journal, may da akong monthly evaluation monitoring. Ando nga naman dyan, papadara ni Pastor ako niya, di. Naaw daw, pero, ano na akong journal, and every month ito niya, naka-highlight ito dito kung ano nangyari ito nga bulan, mga big events nga nangyari. Naka-highlight ito. And then, ginubutang ko ito dida, ang mga challenges nga akong ginatubang, the lesson I learned, ito nga bulan, and then, ang mga lesson nga ako na-learn ito nga bulan, ngayon, may ako declaration of the month. So, ganito, January. So, ada ito ya. Pati alamon preaching, alamon first time nga Bible study, first time nga, ang mga kakaiba nga nangyari, ada ito niya dida. And then, pagka-endan bulan, may dako ito evaluation na akong self, nga mga nangyari ito nga month. Also, I put pictures para mag-remind ha akon nga, amoy nangyari, hindi nga bulan. Yan, nag-evaluate ako ito. Then, lesson learned. Ada ito yung nga nila. Then, February na naman liwat. So, yun, February. Ayulan niyo pagwat mga design kay mga arte-arte ko lang ito yan.
Then, padayon ito iya. Nga dayan na, iniyan akong last nga journal, November. O sa akong nga declaration na akong December is finishing strong and fruitful. May da ako declaration monthly, may da ako declaration weekly. Kailangan ngayon iya nga nakitaan ko yung nga very effective iya ora-ora. Kasi may mga bulan nga feeling mo waray nangyari imo, pero actually pag ginkitaan mo, damo talaga ngayon ang nangyari. Nga it reminds me nga, Lord, giniprenik ko lang, pero yun nga bulan na answered ngayon niya. Yan nga week. May declaration ako ano week, may dakit ang mga faith declaration of this week, power of the week. May dakit ang mga suga dito. Kay, kawakuri kasi sustain, marong ka week ako ora-ora. Kunwari ako sa ito kawi, hakuri tapuson ang simana. Pag waray ka declaration and imo faith kadakan Lord, labi na nga daman aton struggle. Di ba? So, kailangan natin ma-remind ang faithfulness ni Lord. Ang iga-highlight dida, hay imo journal, diri kon ano kadamon imo memories, diri gaano kadamon party nga atendiran, and highlight dida ang faithfulness ni Lord. You know, God, nag-struggle ini pero nakitaan ko nga ang presensya mo kaupod ko. It's better to struggle nga kaupod ni Lord. You know, so dito, mag-struggle na lang kita makurean na lang pero kaupod nato ni Lord, kakayanin mo yan. Diba? Mas ma-open na lang aging persecute ka, nagka-experience ka, rejection, tanan-tanan na lang, pero kasama mo, Lord. Okay lang ito. Nagtinangis ka na kauriano, pero kasama mo, Lord. It's okay. Kaysa naman, we live a good life, pero waray, Lord. Waray. Diba? Ungon ba bugto? Kaya nga, one of the attributes that I really admired and I really loved about God is He is faithful. When you say God is faithful, ibig sabihin bugto, He is trustworthy. He is perfectly faithful. He will do what He promised and He will surely fulfill His plan no matter what comes our way. Yung faithfulness ni Lord, yun yung maghahatag mo in hope nga even though umagi kahan worst nga moment ta imo life na failed ka many times, pero nasing Lord, anak, I am faithful. No matter what comes your way, once I said that this will happen to you, that this is my promise, it will really happen because God is faithful. It doesn't mean bugto that you have been through a lot of failures this year nga para imo waray na ini nga di na ma-fulfill and promise ni Lord niya plan. No, God is faithful. It is not up to you. It is up to God. What we need to do is whether to trust God or doubt His promise for us. Amen ba? Kasi ito kailangan, had Deuteronomy 31 verse 8. Ayaw ni Lord, do not be afraid or discouraged. Ayaw ka hadlok. Ayaw ka discouraged. For the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Bugto mafe-fail kita tao. Mafe-fail kita hadamo nga mga butang. Could be a workplace, haton leader. Pero ang promise ni Lord, He will neither fail you nor abandon you. Diri ka ni Lord babayaan, iiwan ka na lang ng lahat. Pero Lord, diri ka niya babayaan. And that's a promise. But sometimes, there were moments in our lives that it feels like we're alone. It feels like we are fighting alone. You know what's the problem? Because we are not recognizing that the Lord is with us. Because what is the truth is, nayakan ni Lord, I am with you. I will never leave you nor forsake you. Diba? Parang feeling ko nag-uusahan ako. And bugto, do not say a word nga according nga aton emotion, according nga aton naaabat. Kailangan mag-stand kita ang truth. I've been through a lot this year, bugto, as in grabe gihap nga mga struggles and weaknesses, mga failures, kadadamo. Damo ra-ora. Nga din ako nakitaan nga it's very dangerous to decide, to take an action that is according to our emotions. Rather, according an instruction ni Lord. Kasi na aton emotion, pwede hiya mag-decide kita according to our emotion. Pero waray hiya promise. O waray hiya mag-guarantee. Nga it aton action, according nga aton emotion, will secure us, will lead us in the right way. Waray.
Mas maupay nala nga nag-take an action, nag-decide ka, according han word ni Lord, kahit nasasaktan ka, pero amay ito niya ka ni Lord kasi may guarantee, Lord, may promise si Lord. And once you keep doing what is right, despite it hurts you a lot, I promise you, hindi mo ito babasulan. Diba? And this is the weakness of the young people today. Most of us, we decide emotionally. We act emotionally. We react emotionally. Without considering what will be the consequences if I will do this. If I will pursue this. But you know what? It's better to pursue a decision according to God's instruction even though it will hurt you a lot. Lord, gusto ko ini nga trabaho. Gusto ko ini nga opportunity na gin-open mo. Gusto ko ini kasi aadin akong passion. But because this is your instruction, mas maupay na lang nasasaktan kita pag obey kan, Lord. Diba? Kaysa naman bugto, malipayon kita aton ginimo, pero waray security. Waray promise nga mag-i-end ito yahan kaupayan. Umad ba? Kaya we need to remember God's faithfulness. Kapag nararamdaman man faithfulness ni Lord, remind you nga, Lord, bisan gusto ko inimoon because I know this is the truth. This is your word. I receive your instruction. Amoy imo word para akon. Sige, I am willing to deny myself just to obey you. Just to do what you say to me. One more, prophet Jeremiah, Lamentation, chapter 3, verse 19 to 23. Naya kanya di, the thought of my suffering and homelessness is bitter beyond words. I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. You know what happened? The prophet Jeremiah, as this book was credited to him, what happened at Jerusalem was, it was devastated. They were captivated. Nakita niyan, destruction all over Jerusalem. Kaya kaniya, Lord, grabe ini nga suffering, grabe ini nga homelessness. He was totally hopeless in situation. Kaya diba, it ang ginaabat, nakadepende ano na ito nakikitaan. Tama ba? Di ba, kikita ka lahin, tilisari nga may nagitinangis na, nangangotangis ka liwat. Affected kita. So, ano yung nakitaan ang destruction ng Jerusalem? Nabat niya ang hopelessness, suffering, ang losses, naabat ito niya nga tanan. Pero, what gives him hope? Kasi nga diya, yet I still dare to hope, bisan pa man kakori, kaguol, kasakit, because the Lord is faithful, I will have hope. Diri magi-end ang amon journey nga sugadini because the Lord is faithful. As long as you know that the Lord is faithful, you will have hope. Amen ba? Hinubaan haaton nga dian para imo sugadinit imo year yana. There were suffering, there were losses. Damuan ang mga nangyari ay mo yun nga year. Bugto, maybe this is for you. Remember, the Lord is faithful. The faithful love of the Lord never ends. Ibig sabihin, tungod kay gugmaon ka ni Lord, di rin niya igaalaw nga in imo life, mananatili ka suffering. Mananatili ka ubos. Iaangat ka ni Lord. I-promote ka ni Lord. Igi-increase ka ni Lord. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Kaya nga na-remember ko na ako nabasa, I think G12 ato nga, to change our lives ko, no? You don't need new year to change your life. You need new mind and a new heart. And it will only happen every time you remind yourself nga, Lord, nag-fail ako, Lord. Pero yakan, Lord, His mercies begin afresh each morning. Anak, tapos na ang kakulo. What is important is how you live today. I have my mercy for you today. Start with a fresh heart. Pwede ba iton bugto? Kasi pag baon-baon naton ang pasta, no? Parang diri kita nakaka-move forward.
Pero remember, the Lord is faithful every day. Bugto na may fail kita every day. Tama ba? Nakakakumit kita mistake every day. But the Lord is faithful, He is merciful, and it is always fresh every day. Usa iniya nga reason, if you want to win in life, always start with newness in your heart. Ayaw pagdaradaraan mga past. Mabugatan kita. Diba? Kaupayan niya declaration, Lord, nag-fail man ako last year, nag-fail man ako 3 times, 4 times yet, because you are faithful, I still believe. Mapapasar ako, I'm going to make it, mag-grow ako, makakag-cell group ako, makakaman ako takmag-eskwela, makakasawa ako, Lord, gagamiton mo lagi hapon ako. Diba? Hinon may declaration niya suga diton. Kailangan na aton mga words of faith. Lord, yan ang year, tatapuson ko ining strong. Yan ang year, Lord God, may nakikipakita ako ni great things. Faith. Di mo pa nakita, but you are seeing it by your faith. Diba? Sugad dito bugto. In life, during difficult times, what we need in order to endure is to remember that our God is a faithful God. Sometimes kasi, pag ada ka suffering, waray immediate answer, waray immediate solution. Kaya ano? The reason is God wants you to learn how to endure. The Lord wants you to learn how to be patient. Wag kang mainip, pag tinuturo He Lord na imo. Actually, God is teaching you the best lessons in life in your pain. Now, if you want to get out of that situation immediately, you will miss the most important lesson that God is going to teach you. Hey, be patient. Diri ka matututuhan word nga patient kung diri ka willing mag-wait, diri ka willing mag-endure long suffering. Ngan ang willingness nga mag-endure, it is very important para matapos natin aton journey nga strong. Important dito niya. Sometimes sa journey, diri mo kailangan nga makusog ka, pero may kailangan mo lang mag-endure. Padayon la. Padayon. Nadi-discourage, nagugulan. Sige, padayon la. Diba? Naabot ito nga part na aton life. Because God is faithful. God is faithful. Ma-fail man kita kadamo because God is faithful, diri kita niya papabayan. The problem with us is forgetful kita. Madali kita makalimot. Limtanon kita ora-ora. Kaya i-encourage siya, no? Evaluate this year. Evaluate this year. Ano ang nangyari? Ano ang mga... Paano mo i-highlight ang mga bulan? Ano ang mga nangyari hadto? From January, ano ni mo naramdaman? May naramdaman ba kita nga mga ginhimo ni Lord? February, March, April, May, June, July. Ano nangyari nga da? You know what? Kung waray ka reminders sa ginhimo ni Lord, parang umagila, bagalan waray lan 2022. Waray la ini nga year. Diba? Pero kung may da ka, hain mo journal, amot ginaan, ano niya, gini mo yung mga journal? May ka mo ito mga answered prayers. I-record niya rito ang mga ginhimo ni Lord. Diba? Asya tan journal, di rin yan tan puro surat mo anim. Lord, nagka-upod kami yan na, nakon crush. Asya Lord mga. Diba? Amazing, amazing He Lord. Ngan, ini, nga aton journal, di ko nakita nga karadamo nangyari yan ang a year. Ka-amazing nga ni Lord yan ang a year. Han February, starting on February, nagkamay na kita Heart Speaks. Diba? Nag-aadahit ang Heart Speaks. Ganyan na nga year, na-restore ang cell group naman ha, mga beshies. Yan na nga year, nakag-start ang children's ministry, han klase. As in, nakag-duro-diretso iya. Yan na nga year. Ha, kung lang ni personally ha, nakag-start kami ng cell group ha, Summer College. Yan na nga year, may mga new hobbies ako mag-develop. Nag-ginaging kami. Tapos, nagkikinovenan taho. Inaaminin gusto ko i-share ha, iyo kay kakagrabe niya ka-powerful. Nagkikinovenan tao kan Lord. Naging mo akong agreement ta iya. Iba talaga pag may agreement ka kan Lord kasi nadidisiplina ka. Natututo ka nga mag-ayos. Ayos sa may mong kalugar. Nagko-covenant ako. Ako, Lord, 40 days, may da kita sugal hiningahimuan.
Na ako ito ginhimo, na akong kalendar, may akong kalugaran niya kalendaryo. Nag-countdown ako, okay. 1/40 na. 20/. You know what? Gutila yung nga butang. Ha-prayer mula nilalaban. Pero karada akong accomplishment. Karada akong ginhimo ni Lord. Di mo nakita nga, hala, Lord, kaupod tala kita hininga time sa akong life. Mada ako emotional struggle, yun nga year. Damo nangyari. Hininga journal, naka-record, nakano kami last nga nag-away ni Pastor. Yun nga year so far, nakaduha pala kami. Kulang pa. Kaduha pala. Magkuman na lang tuig. So, amazing iya. Pati na akong mga failures, sinubutang ko nga da. Lord, nangyari ni Akon. Na-fail ako ini. Ibahayabog to, na-evaluate mo imo self, then, pag-enter next year, may kitan mo nga, didi ko kailangan ayuson ta kalugaringon. Ini din he. Didi ko kailangan i-discipline akong self. Kasi may evaluate mo all throughout an year. I'm not telling you nga subdak niyo, pero I'm telling you, do something. You can design for yourself. Paano mo ma-remember ang faithfulness ni Lord? Diba? All throughout an year. Kailangan ito niya. So, those memories, those victories, past nga mga answered prayers, mga miracles sa ginhimo ni Lord, ito yung nga tanan bugto, every time nga nakukurean kita pag-serve kan Lord, every time nga nakukurean kita pag-eskwela, every time nga may mga challenges kita, it will help us, it will encourage us nga, padayon la. Padayon la kita. Diba? Yun na nga year, gindugang nga ni Lord, mo cell group. Yan na nga year, nakadugang ka cell group ni mo. Yan na nga year, gininkrisan ka ni mo sahod, di ba? Ungod ba? Yan na nga year, dandag ko ni mo grade. Hino nga din dumag ko ang grade. Yan na nga year, nag-aada kang trabaho. Ungod ba? Amen. Yan na nga year, nakabalik ka kan Lord. Oh, ayan. Ayaw ito natin kalimti kasi amazing ito niya. However, if God is faithful, God requires us to be faithful. Kaya basahon na ito na Matthew 25 verse 23. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling these small amounts, so now I will give you many responsibilities. Let's celebrate together. Hino ang ginse-celebrate ni Lord? Hino? Unfaithful. Unfaithful, mugto. God isn't after aton performance. God isn't after kung gaano kita ka-successful na life. God is after our faithfulness. So we need to finish this year nga faithful lagyap kita nga da kan Lord. Kaya ba ito naton? Kaya. Kasi may nga faithful ka kan Lord. Dito kasi nga diri ka na nag-fail. So may nga faithful na fail ka kadamo pero nagpadayon ka. Amen? Hino gusto nga di magapadayon ka bisan many times ka na discourage. Amen. Magapadayon kita kan Lord. Amen. Ayaw ito nga mga failures. Part talaga ito mga fail nga ma-fail. Pero pagpadayon kita nga da kan Lord. Be faithful kita nga da kan Lord. Now, moving forward Caleb continues to reflect on God's faithfulness. And amoy niya declaration. Grabe ni Caleb, nakaka-amaze. 85 years old. Nasi niya, verse 11. I am as strong now as I was when Moses sent me on that journey. And I can still travel and fight as well as I could then. So give me the hill country. Nanhahamon niya, nayakan niya. Joshua, I am still strong as I was before. I can travel, I can fight. So give me the hill country. Give me another mountain. Give me another problem, Lord. Give me another challenge. Because I am strong as I was before. Ay, grabe niya. Grabe niya declaration niya faith. So, ito. Kasi part of claiming the promises of God is fighting those battles. Fighting those battles. Imagine ni Joshua, 85 years old. Pira ka nakatuig yan na. How old are you? May na nga diha iyo, 16. Hinon 16 nga di. Hinon 20. 30. He pastor, 56. Pero pastor, you know what? Waray inaayawan nga mga battle sa life.
Pastor, wala inayawan nga mga challenges. Go, 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 Pastor. Wala pa ako bumatikan, Pastor. Okay, may problema na liwat. Ato lagi hapon, di ba? Magto, how will you imagine your Christian life 50 years old ka na? Sina, imagine. Sugod kila pagyap ito ka madasig, Lord, magsusulwining lagyap ako. Lord, pag 50 years old ako, magsisell group lagyap ako. Lord, pag 60 years old ko, maatan lagyap ako discipleship. Kaya discipleship is a lifetime process. Diba? Hey, Pastor, 56 years old, still nagba-Bible study. Still nagpe-preach. Nagpapanday. Tanan-tanan. Nagpapagamit lagi hapiyakan, Lord. Now, imagine yourself 5 years, 10 years, 11 years, 30 years from now on. Na-imagine mo ba mo self na lukso ka lagi pagdayaw kan, Lord? Na-imagine mo ba lagi mo self nagsisell group ka lagi, ha? Amen, bugto. Dapat sugad kita ito aton walk nga dakan, Lord. Now, what we need para strong kita aton journey nga dakan, Lord, is, basaw naton, focus on the finish line. Focus sa finish line. Joshua, nag-focus siya, finish line, nag-focus siya, promise ni Lord. You know what? 38 years na nag-agi from Kadesh Barnea nga pag-enter ni Rahanland. He witnessed all discouragement. Na-witness niya may mga tao nga nag-rebuild against kan Lord. Na-witness niya nga may mga tao nga nag-complain against kan Lord. Na-witness niya nga may mga tao nga wala na magpadahan nga da kan Lord. Na-witness niya nga na-defeat hira. Before hini nga passage, na-defeat hiya no sa nga land of Ai. Na-defeat ito nila at least 2 times para na-defeat. Damog yapan niya na experience. Pero wala niya mag-focus sa tao, wala niya mag-focus sa circumstances, nag-focus siya ha finish line. Amen ba? Bugto ha aton Christian life, damo nakaka-discourage, damo nakaka-frustrate. Danay bugto mula, danay ka-cell group mula, danay ang nangyayari nga da. If you want to make it to the end, you need to focus on the finish line. Diba? Sana ma-declare natin 85 years old na kita. I am strong now as I was when Moses sent me. And I can still travel and fight as well as I could then. Minsan 85 adi tatay, pero lang din tatay nga adi na. Diba? Lord, ahamonin mo Lord. Lord, may edad na ako but I can still fight battles. Lord, I can still claim mountains. Waray lagap ako ginaayawan. So, ganito yung mga ikuha ni Caleb. Focus on the finish line. Aniya confidence hain. Ano na hain din niya ginbutang niya confidence. Ano niya giniyakan? The Lord is with me. I will drive them out of this land. Aniya confidence aada kan Lord. This is how God wants us to be in our spiritual life. As we advance in year, we grow older, but never weaker in our faith. Yun. Naglalagas kita, pero aton faith di rin ang luluya. Dapat nagtitika rigon kita. Nagtitika, dasig kita nga dakan, Lord. Pag-decide ikaw yan na bugto, ano nga klase nga journey ang gusto mo? Ang tipa-igbaw or tipa-ubos? Ano ni mo gusto? Yan na, ma-enter kita another year of 2023. Ano nga journey ni mo gusto? Paigbaw or paubos? Then kung na, paigbaw. Once you decide, you need to plan. How are you going to make that journey? Kasi kung mag-decide ka lang, may goal ka, Lord, paigbaw. Ay, mag-aano ka man anak para magpaigbaw. Anon man ito nimo? Kailangan may focus kita ha aton goal. Kailangan nagkikita kita. May nakita ginihimo. Mag-focus kita finish line. Just as what Caleb did. Focus on the finish line. Wala yung manginano, wala yung magkita mga tao, wala yung magkita circumstance, wala yung magkita mga failures. Ano yung una-una? I want to claim this promise. I want to claim this blessing. No matter what comes my way, I will claim what blessing, what promise anadi ni Lord akon.
May daman diri magpapadayon ako, Lord. Kaya ni mo blessing, ni mo promise, Lord. Ungod iniya. Once you say, Lord, wala ito makakadiri, Lord, God, kaya imo word is powerful. No one can stand against you. Once you receive the promise of God, ginaya ka nila, anak makakahuman ka, i-claim iton. Anak makapasar ka, i-claim iton. Once umiga ka nila mo, anak, mag-multiply ani mo sa lugar, i-claim iton. Amen. Diba? I-claim. Claim iton. Be like Caleb. Yak na daw mo sapit, dapat baga kita kan Caleb. Caleb kita naton mga faint. Diba? It's encouraging to see people that after they wander, after ang mga defeats, after ang ira mga failures, waray ito mag-lesson dan ira courage, waray mag-lesson dan ira trust. Ang mga frustration, ang mga discouragement, waray mag-iba ng faith ni Caleb. So ganito, bugto ka upay Caleb. Ang mga nangyari nga daan mga tao, ang mga frustration ngayon nakitaan, waray mag-iba ng iya faith. Waray mag-iba ng iya hope. So ganito Caleb, bugto amazing. We must have faith like Caleb. Ngan, ako gina-admire ko't mga cell leader, nga sugad hiniit faith. Na-admire ko ang pagtikang hininga church, na-witness niyaan, damo nga nangyari hininga church, damo nga persecution, damo nga opposition, damo nga mga nangyari pero nagpapabilin hira. Praise God for your life. Praise God for your cell leader. Dihira atian. Oy, atian, mo gud niyan pinakakuan. Maiha na nga di, ati ay. Dihira ati Kat, yan ni Kuya Glenn. Oo, grabe nagpapadayon lagi hapon. Nira, palakpakan nato nira. Praise God, di mo sa leader. Diba? Hindi mo na nila na-experience pero nagpapadayon hira. Now, adibugto. When we claim God's promise, we need to focus. Diba? Focus. We need to focus ourselves didakan Lord. Because if not, damo ang distractions. Damo ang distraction. Kaya nag-command Lord nga pag-focus kay damo ang distractions. And once you get distracted, you will be discouraged. And once you get discouraged, you will not continue. And that is what the enemy wants to happen in your life. Na diren enemy nga nagkapadayon ka kan Lord. Discouragement is one of the most powerful tools in the hands of the enemy. Gustong-gusto ka niya i-discourage. Grabe, bugto, bisan leaders na i-discourage kita. Ngan, ito ya tool, ito yan enemy. Ginubutan kita ng discouragement ta aton heart. May nag-uring nga imo, magkapadayon ka pa, waray man ito din nangyayari imo. Dili ka man nag-grow, pero may ka naman na nafe-fail. Di ka man nakakagpadayon kan Lord. Ayaw na iton. Mga discouragement. Kaya kailangan naton focus. Nadiren enemy nga mag-aaten ka cell group, nadiri ito niya. Nadiren enemy nga may mga commitments ka kan Lord, nadiren enemy nga may ministry ka. Nadiri. Kaya i-discourage ka niya. Ayaw na nga to kay. Diri ka na belong nga era. Ayaw na ito nga to kay sugadini. Pero bugto, once you know the truth, maaram ka nga, ito nga tanan nga mga words and enemy, they are all lies. They are all lies. Pag may maguring nga imo nga, failure ka naman, ay napagpadayon, yes, I failed, but my God is a merciful God. Aatuhan mo. Diba? Yes, nag-fail ako, wala ako makag-church pira kabulan, but God is gracious. God is gracious nga, He is always willing to forgive. Magpapadayon lagi ako. Kailangan maaram kita mag-focus on aton self nga dakan Lord. Let us not get distracted by others' failures. Dalat na nalidistract kita ng failure ng iba. Agi kayo na akong leader, so gadini. Ako na naliwat. Ay, kahirangani, so gadini. Or sometimes naman, nalidistract kita ng success ng iba. Lord, pero minalahiran imo gin papaura. Ano akong sa leader, kung ang la permit gin papaura, ako di rin ngani. Di rin nala ako ma-attend. Diba? Adi po mga bugto, I want you to listen and take note nga amoy ni nga mga butang unusually nga nagdi-distract ka aton. Busyness.
the business, ha career or ha studies or a business, you know what? If the enemy can't discourage you, he will make you busy. If the enemy can't, diri ka ni makuha mga puro problema, he will make you busy. As simple as that, diri ka na makagpadayon kan Lord. Hinuan busy at trabaho. Amen. Alam, may mga praktison ba kita? Ano pa? Ay, bumalik. Wrong association. Mga wrong friends. Nag-influence sa ato, hindi rin maupay. Mga distractions, ito yung bugto. Social media. Nanmumugdat na niyo. Para na makakapag-pray. Kaya nagkikinita na lang ng cellphone, IG, Facebook, distractions. Actually, may ako nakita nga article nga, top 3. Ganda ko nga distraction niya na mga Kristiyano. Social media. Sometimes naging source na nato ng information nga encouragement. Source of encouragement on Facebook. Ano ba yan? Adin Bible. Ngayon mo na nga Facebook. Bible, guba-guba na ini, pero powerful lagi up ini. Naman nangyari iya. Namaray na yabado. No, pero, diri ko lahat gap inig babalyo at bisan ano. Diba? Nawara na. So, business, you know what? Haros siguro kita tanandam at atonin nga kabisiyan. Ano iba? Busy kung ano-ano la. Ano ba naman na trabaho, ministry. And I am busy as you are. Kaya nangaraw ko talaga pasensya at diri ko talaga kaya replyan na. As in, gidada mo iliwat. Pero pag tumaram ka mo, maram ako nga it business, kanan kaaway ito niya. Tanan nga gina-offer liwat ni Lord na ako nga trabaho, hindi ko didirian. Kasi kung diri, busy ka na lang work, pero diri ka na busy kan Lord. Gabay na lang ako magwulaan, magkasakit, tungod kay ginataman ko tanan nga trabaho na church. Kaysa naman, mababad ako ha workplace, nga maray ako na trabaho na church, mas maluya ako. Mas babagsak ako. Nangatangis na lakot kaguol, kakuri, kasakit, halawas, kapiraw. Diri na ka na makakambato ng tanan nga mga pakiana, concerns, tanan-tanan. Pero mas maupay na lang, nga magulaan kita, mabisi kita, tungod kay aada kita kan Lord. Kaysa mabisi la kita ha workplace, mabisi la kita eskwelahan. Diba? Kaya ha iyo, mga bugto, gini-encourage ka mo, bisan gaano ka busy a school or a workplace, ayaw pagdiriian cell group. Ayaw pagdiriian church. Ayaw pagdiriian church activities. Kasi pag mababad na kita ha kalibutan, ang mangyayari aton, nawawaraan aton desire nga na kan Lord. Kita akala, busy ka for 1 week haskwilahan. After next week, wala kita gana magbasa Bible. Kasi nasanay ka for how many days? Pagbata mo kadto eskwelahan, pagbata mo kadto workplace, busy, so gadini. Ayaw pagdiriian mga butang kan Lord. Do not sacrifice anything nga pwede makabuliga mo pag-grow nga da kan Lord. Ano pa ang distractions nga iba? Mga past naton. Mga past nga di naton kaya buliwan. Lord, kay gusto ko lagi apiya. Nak, kalibutano niya. Kung kalibutano ito, waray problema, dadakan, Lord. Daday upo dito kan Lord. Ayaw iya pagpabayi Diba? Ang mga past, labot lang natin mga past relationship, mga past nga nangyari. Lord, kay gusto ko unta so lagi up before. Distractions. Good opportunities. Okay, pwede ka nga di magkuan. Ikakadto ka na mo na Manila, ka ikaw ang magsuga rin. Next week, makadto ka na liwat hakuan. Ka ikaw naka-assign nga to. Next year, makadto ka na Malaysia. Hasa, waray ka na. Naingadto ka na bagos kalibutan, pero waray ka na may ngadto langit. Good opportunities, bugto. Sometimes opportunities are trap. Yan na ngayon, I have the choice. Nagkukuha na ako ng option kung magawa sa corderi. Pero careful ako ora kay may opportunities nga trap ngayon hiya. Kaya careful kita ora. Kasi maybe distraction ito niya. And sin. Unseen, grabe nga distraction bugto. Sobra ito nga distraction. Kaya ano niya ka ni Lord? Ito nga mga distractions. Hi, verse 12:1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses,
let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Lay aside, tanggala, strip off those things nga nag-hold na imo, nga diri ka mag-grow nga dakan Lord. Sin, mga habits. May mga diri nag-a-attend ang cell group tungod kay ginuuna anay and sports. May mga diri nag-a-attend ang cell group tungod kay ginuuna anay and mga lifestyle nga dirian siya. Diba? Tanggalon ta na ito bugto if you want to finish strong. Kailangan tanggalon ta ito niya. Kaya verse 2 na yakan niya, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Bugto, once you follow God, the joy that awaits you is greater than the suffering you will endure. Again, once ka magpadayon ka nga dakan Lord, the joy that awaits you is greater than the suffering na imo pagdadaanan. Amo ito ang mindset ni Jesus. I-endure ko ang cross. I-endure ko ang pain. Because there, finish line, there is joy. Finish line, there is crown. Finish line, there is new life. Finish line, there is victory. Dapat so ito, focus kita finish line. Nasa ring Apostle Paul, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on. Part po aton pag-move forward is forgetting the past, pressing on. To reach the end of the race, press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ, is calling us. Bugto, ang journey nga aton ginagihan is may prize nga naguhulat. Worth pursuing ini nga prize. Heavenly prize, bugto. Anon imo gusto, an earthly nga prize or an heavenly nga prize? Kaya worth ang tanan nga self-denial, worth ang tanan nga sacrifices, worth ang tanan nga imo pagtangis, pagguol, pagpiraw, just because you are serving God. Why? There is a heavenly prize that waits you. Palakpakan natin ni Lord. Your labor in the Lord is not in vain, bugto. Mga cell leader, I really salute you. Diri madali maging cell leader. Sobrang sacrifices. Diba? Kaya, every time na-discourage ako, nainamdaman ko, may heaven ngayon. I am not here for earth ngayon. May langit ngayon. Yakan daw, may langit ngayon. Diba? Ayaw kita pag-settle di diha kalibutan, may heaven. May langit bugto. Now, if Canaan was Israel's finish line, spiritually, ano man ang aton finish line? And heaven. Heaven. So hanggat diri pa kita makadtulangit, bugto, ayaw pag-undang. Amen? Ayaw pag-undang. Walay pa kita langit. Adi pa kita tuna. Ayaw kita pag-undang. But, yan ang a year. Ano man aton finish line? Paano mayakan nga fulfilling ini nga year? An aton finish line bugto is an aton goal. Kaya we need to set goals. Kailangan natin mag-set and goals. A life without goals is like a race without finish line. A life without goals is like a race without finish line. Paano mo mayayakan nga, Lord, ini nga year yan na fulfilling, ini nga year yan na ay grabe nangyari. Kaya wala man kita goals nga gin-set. Kaya dapat may gin-set tala kita nga mga goals. Diba? Lord, yan nga year, gusto ko tak cell group, Lord God, mag-grow. Lord, yan nga year, madudugang nga naman cell group, 5. Yan nga year, Lord God, magkakamay din ako ministry. Ay mga bago yan na gin-baptize, dapat may goal ka, may your life. Ang aton Christian life, dapat nagsiset kita permihan goal kasi may motivation kita, may kita disiplina kapag may goal kita. May goal nga ni kita, earthly things. Lord, after 5 years, graduate na ako. Lord, after 10 years, may trabaho na ako. Lord, after 10 years, may asawa na ako, may anak na ako. How about aton spiritual life? Ano na aton goal? Ayaw pagsiri nga, Lord, after 5 years, nalingkod lagi pa ako nga di. Okay na ako ito.
Sugad na ba ito? But Lord, after 5 years, sugad na ako kan ate, nagpre-preach na ako. Lord, after 5 years, nagigitara na ako. Lord, after 5 years, nabulig na ako. Children's ministry, general service ministry, nag-a-usher na ako. Hinon gusto iton. Diba? Dapat may goal ka. May goal kita atong Christian life. Diri kay waray-waray la. Basta Lord, makasimbala ako, okay na ako iton. Diri. Dapat may kita bugto. Goal nga igsiset ha aton kinabuhi. Kaya lang, diri kita nakakag-focus sa aton goal kasi we love multitasking. Yan ang generation, mahilig kitag multitask. Nasiring man ni Henry Ford. A weakness of all human beings is trying to do too many things at once. That scatters effort and destroys direction. We cannot focus 2 things at the same time and expect to be successful. Diba? Ayaw pag-expect nga mag-grow ka spiritually kung di mo lagyap kaya buliwanan worldly things. We cannot focus 2 things at the same time and expect to be successful. Kailangan may focus talaga, bugto. Once our mind becomes preoccupied with many things, we lost sight of what God had promised. Pagdamo na adi aton mind, we lost sight of what really matters and we lost sight of the great things God has done in the past. Pag preoccupied na kita. Kaya may verse ako ito, 1 Corinthians yata, about on marriage. Nga nayaka ni Apostle Paul nga. Ayaw natin ig-alaw nga ang business, madadara talaga kita. Ma-preoccupied kitahan many things sa aton kinabuhi. Kay, diri kita makakagpadayon ng aton journey nga dakan Lord. 1 Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7 verse 32. Nayakan ni Apostle Paul, I want you to be free from the concerns of this life. Be free from the concerns of this life. About earthly responsibilities, about having a wife, about many things. Nayakan ni Apostle Paul, kailangan nimo hin-focus. Those who use the things of this world should not become attached to them, for this world, as we know, it will soon pass away. Kaya be careful kita, di dapat ma-preoccupy din mga kalibutan nga butang. Distraction ito niya aton. Kaya kailangan natin bugtuhin goal. Yan ang nga year, before ini nga mag-end, yan ang nga year, evaluate kaya na nga year. Lord, anong nangyari ako niya na nga year? Ano yung ginimo akon? And then, pag-enter in January, pag-setan goal. Lord, amin yung akon goal, yan na. So, ano ni mo kailangan ni mo para ma-achieve mo itong imo goal? Kasi, kapag may goal ka, pufokusan mo ito, yeah. So, once may focus ka, gindi-disiplina mo yung kalugaringon. Mag-say no ka. And, iga-align mo tanan mga decision ng imo goal. Iga-align mo. Dili kay Lord, kung ano laan pwede. Oray, bugto. Ayaw pag-expect nga ma-achieve mo imo goal. Nga waray-waray la. Lord, mangyayari na lang ito kung mangyayari. Dili po ito yasugad. Dili po ito yasugad. Kailangan natin mag-set kitahin goals. Kung desire mo, yan ang year, Lord, kailangan, waray na ako utang yan ang year. Dapat Kristiyano, waray nga kita mga utang. Pastor, ladan waray utang nga di. Hindi may ay sidahan san waray utang. Oy, Pastor. May waray mga utang. That's good. Diba? So, Lord, yan ang year, ma-release na ako ng mga utang. Lord, yan ang year, mag-grow na akong cell group. Yan ang year, Lord God. Makakagwin na akong soul. Yan ang year, Lord, may cell group na ako SSU. Yan ang year, Lord, may cell group na ako SSS. Lord, yan ang year, Lord God, may cell group na ako Summer High. May mga goal nga maupay. Lord, yan ang year, mauupod ko na himama, hipapa, ha church. May mga goal, di ba? Yan, pupukosan mo ito ya. Yan, digatag mo ni mo kalugarin niya. Dan, imo mga decision, iga-align mo nga da. Kasi focus on the finish line. Basta yan ang year, Lord, may akong gusto mangyari. Diriliwat, ano yung mga desire para lain mo kalugaringon. Diba?
May na ako ginhimo yun na nga year nga I've never done before. And share ko na ini ako mga beshies. Nalainin maaraw. Na-amaze na kasi ako ang lesson nga ako nakita. Ida kasi yan March, nagregalo ni Rajesan, ESL group kan pastorhan, alkansyahan nga glass. Alkansyahan niya glass. Tapos, answer 2020. Nakadala ito yan, nakatambay la. Di na ako ginhimo, anong ko ba ini nga glass? Kaya di may 2020 sa Lord. So, di pagtikangan, may nako, sige Lord, butangan tayo niya. Sudlan ko niya. Digin binutangan ko ito, gintinirokan ko ito, waray la pressure kon pera. Waray la pressure. Ang nangyari ako, nag-iiban akong paghandalan money. Ang una, tithes, then expenses. Nangyari yan na, tithes, savings, expenses. Tithes, savings, expenses. And then, yakan nyo kan Lord, tikang January. January pala, yan ang year, 2022. Diri ako ma-order mga bado, mga kung ano-ano nga da. Waray, no tanan, bahala na akong mga bado, paulit-ulit ko na lang akong preaching tanan, okay la ito ya. Basta, amin aton covenant yan na, Lord. You know what, na-amaze ako, last week, gin-open ko na, Lord, maray na pangangailangan na talaga na. Maray na. Marang ka muna sulod niya, almost 13,000. From May, ngadto ha, yan nga December. Naku na, kaya man ngayon. An maupaya iabog to kapag nagsisaving sa kay ano, diri ka per may makaon na gawas. At sakto ka na da, mga quick, mga kape, okay na. Diri kailangan social. Parami kasi social yan na kabataan, pero lamon utang. Oo. Down pa social ang cellphone, pa social ang bad, pa social ang postura. Pero, damon utang. Nakon, diri Lord, diya tama, diri ya wise. Gabay nila diri social, basta waray na kita utang. Tama ba? Diba? Bahal na waray ka pa makakad to secret. Waray pa. Ano tiyad to? Diri kasi nakad to, kahit irangad to. Usa nga order, harapit 300, harapit 400. Diba? Nadidisiplina kasi may goal ka. Kung naray ka mag-goal ito nga year, okay, kana kaon kita kuan, kana palit kita hadi. Kasi waray ka goal. Pero pag may goal ka, asya ko tayo siring ko nga, nagdidisiplina ka, nagsisay no ka, ay diri pwede ka may ginlalaanan ako ta kwarta. So yun, praise God, nakaiba na yan mga tuition fee and SSU, nakaiba na yan mga baraydan, then yan na nga year, another goal na lang. Hinun sasabay, okay kuan. Sabay kita nga magtitirok, di ba? Di ba dapat nagtitirok kita, dili kita nagtitirok ka natin fats. Dili lang nagtitirok ka Lazada, Shopee. Di ba? Nagtitirok ka mga voucher. Dama na yung mga voucher na tiniro ka Lazada, Shopee. Nagtitirok kita, gihap nga dakan, Lord. Damo yun mga Kristyano, ang mulog ang damon utang. Kaya no, syempre, cell group na gasto ka. Mga regalo, gusto mo regaluhan tanan. Takay, diri kayan sahod. Kailangan nagtitirok kita bugto. Maram ka mabisan estudyante ka pala, pwede ka magtirok. It is all about discipline. Discipline talaga. Ungod ba, Pastor? Ungod. Bisan student ka pala, pwede ka magtirok. Okay? So, kailangan natin mag-focus finish line. Kailangan mag-focus natin goal. Now, kitaan natin ang 5 character ni Caleb. Paano niya natapos ini nga iya journey nga strong yan nga kan Lord. Unang-una, Caleb act with convictions. Again, Caleb act with convictions. Ibig sabihin, aniya mga decision, aniya mga reaction, di rin yung nakadepende yung emotion. May daya permi word, nga tigang kan Lord. Di rin kita makaka-receive in godly convictions kung maray word ni Lord. For example, may lalaki nga mangunguyab ha imo ano. Mapakian ako imo. Ano man ang word nga imo na-receive kan Lord, kaya ano yan imo uyaban. Pag waray ka word ay, waray ito godly convictions. Waray laban, feeling ko lah yan ah. Kay kuon ko, iya kasi nakuan, type. As in, magto, may da permi hi word, may da permi word hi Lord ha imo. Pero may ito hi Lord may word. Hano'y mga uyab na nga di maaram ako nga may da ka mo word yagin kakatinan ka gin sagot mo ito niya. Amen ba? Amen. Hi Pastor, di naman ni Pastor kagwapuhan, pero kagintagan ako ni Lord in word. Ecclesiastes chapter 3 verse 9.
Asya ito nagpasagot akon kan pastor. Yan na, pero pastor, gwapo ha akon. Dapat may word ka. Diba? May convictions, di ka nga word ni Lord. Di rin kayo waray-waray la. Diba? Ano pa? Unay pa niya, Caleb has godly convictions. Ikaduha, Caleb has courage. Dapat courageous ang mga Kristiyano, kaya ano damo natin battles nga igwiwin. Kung diri ka nga ni courageous bugto, diri mo talaga maiwin ang mga battles. Ikatulo, consistent. Di ba ginpakita ko yung kanina? He followed the Lord wholeheartedly. Di kang verse 8, verse 9, yun na verse 11. He followed the Lord wholeheartedly. Consistency. Kung gusto mo growth, kailangan consistency bugto. Diri kay, maatin ka cell group yan na, next week diri na liwat. Masimba kayo na next week, diri na liwat. Masimba ka December, next pagka January, waray na liwat. Pag simba na good, di ba? Yak ni Dawim sa padayon na agad kita. So God, yak ni mo sapit, padayon na, padayon. Oo, consistent na kita. Di ba? Makaawan man, pero balik la. Ay, pagsiri nga, Lord, kuha na lang akong masimba otro. Pagka May nalaliwat. Lord, next year nalalat ako otro masimba. At least yun na ngayon, may dagyap ako 5 ka Sunday. Diba? Signayon na, dapat kada bulan may record kita nga dakan, Lord. Ito, Lord, nag-attendance sila sa langit. Na, anak, baga, yan na nga tuig, mas makadamo ka, walay sumimbahan Sunday. Ba? Na, usa. Diba? Mga tulo ka December. Haman didi, November, waray. Diba? Kailangan consistency. Can you say the word consistency? Hamag-uyab, hamag-asawa. Pag waray consistency, diri ka mag-grow. Diri ka magiging close. Diri ka magiging intimate. Same gihapon niya dakan Lord. So, ano ang unang character? May conviction, may courage, may consistency. Ika-4, committed. So, meron ka nga ni committed. Willing ka i-sacrifice ang ibang butang just to follow God. Amen ba? Willing ka. Wala, may practice ngayon kami na. Ala, kaya ako yan na magkukuan nga diha, eskwelahan. May dalot ako naka-assign nga diha school. Ano na mo ko? Hain dapit na mo commitment. Para kan Lord or para ha world. Diba? Ang commitment dito basta-basta nga nag-spend time ka. Ang commitment, ang kaya mo na talaga mag-sacrifice haniba nga butang just to follow God. Kung gusto mo, you will going to finish this year strong, on fire ka ngayon kan Lord, kailangan ng sacrifice. Maram ka mo altar, Old Testament. Di ba altar? Ang purpose niya is, kailangan na niya kalayo consistent. Niya kalayo. So, para ito nga sacrifice kay gubutang nga ito nga kalayo. Para padayon hiya maglaga, kailangan may sacrifice nga gubutang. Kailangan sunghan mo ya permi. Sunghan para maglaga hiya. So, bugto, haaton commitment ka na kanon. Gusto mo ko, on fire ka kan Lord, padayon ka nga maigsa-sacrifice. Padayon ka mo nga susunghan ito niya. Para imo altar, permi nagkakalayo. Pag waray ka na nga ni sacrifice sa hinihimo, waray na ito ang kalayo, dida. Asya ito yung bugto. Then, lastly is confidence in God. We can stand here in front of you not because of who we are, not because we are good, not because of what we have done. Our confidence is from God. We know nga diri kami gintawag ang tao, gintawag kami ni Lord. Kaya ikaw bugto, ayaw kahadlok mo, teacher, mag-share ka mo, ayaw kahadlok. Mag-share ka nga tayo mo classmate, ayaw kahadlok. Our confidence comes from the Lord. Ha-office, nag-call ba nagad kami kay opisina, nagsisinel group kami nga ito na, gamit na ng lights and all. Nasa ako, Lord, may president kami pero ikaw ang King of Kings. Lord, may vice president kami pero ikaw ang King of Kings. Lord, may president kami ng Philippines pero ikaw ang King of Kings. So, an impression na ako, hindi ko kailangan ma-intimidate ira as long as I am obeying the King of Kings.
An aton confidence ti kang kan Lord. Bahala na Lord, maisgan na la ako ni sir, maisgan na la ako ni ma'am. Basta Lord, pag atubang ko haimo, diri ako mahadlok. Diba? Kaya ba naton mga estudyante? Mga nagtatrabaho? Hinumayakan Lord, yan na nga year, kailangan, ito nga akong ka-workmate, makilala ka na good niya. Di rin ako mahadlok at iya nawong. Di rin ako mahadlok at iya, mga aura-aura nga da. Diba? Kasi mas importante, Lord. Now, why was Caleb so positive and confident in his future? It's all because iya relationship nga da kan Lord. Hayan, verse 12. Adiha, verse 12. Wala na kita. Harayo na. Ayan. Adi. Yan. So give me the hill country that the Lord promised me. You will remember that as scouts, we found the descendants of Anak living there in great walled towns. If the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord had said. And source and strength and courage and confidence ni Caleb, and iya, personal nga relationship nga da kan Lord. Caleb, diri niya kaya mag-obey kan Lord wholeheartedly kung warahiya relationship nga da kan Lord. Kaya, pag may da Kristyano nga diri nakakag-obey, marama ko ang root cause iton. May problema talaga ito't iya relationship nga da kan Lord. Kaya Caleb, tungudan niya personal nga relationship nga da kan Lord, na-experience niya ang presence ni Lord, ang power ni Lord, ngan ang promise ni Lord. Tuloy ito nga klarado. Tuloy nga klarado hataw nga may relasyon kan Lord. Presence of God, the power of God, and the promise of God. Ada ba ito mo bugto? Ada ba? Kaya ayaw gud talaga pabait mo relationship nga da kan Lord. Masakripisyo na lang iba nga relasyon. Ayaw good la kan Lord. Kasi ang tao nga may relationship nga da kan Lord, binabago. Ungod ba? Ang tao nga may relationship nga kan Lord, nag-o-obey. Ungod ba? Ang tao nga may relationship nga kan Lord, nagpapadayon. Ungod ba? Amen. Kaya importante ura-ura natin ng relationship kan Lord because it is the relationship that will last. Amen? So lastly, verses 14 to 15. So Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave Hebron to him as his portion of land. Hebron still belongs to the descendants of Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, because ikatulog na nga balik, he wholeheartedly followed the Lord, the God of Israel, and the land had rest from war. So ano bugto natin nakitaan kan Caleb? Haton journey, it's not how you started, but how you finished. Imagine 3 times ginbalik ang word nga he wholeheartedly follow the Lord. Ibig sabihin ni Caleb, nag-obey kan Lord, katikangan pala, haborobot nga na journey niya, nga dahil katapusan, he wholeheartedly follow the Lord. Nga katapusan, gindetermine niya kalugar nga mag-o-obey talaga kan Lord. We recognize that most successful people are those who have wholly given themselves over to something. An ira talaga gindedicate, sold out, an ira kalugaringon. Hito nga butang. The question right now, bugto, is, will we wholly give ourselves over to following the Lord? Ighahatag ba naton an aton kinabuhi holy nga dakan Lord? Kasi if you want to finish this year nga strong ka, kailangan naton aton bugos nga kinabuhi aada gud ito yakan Lord. Holy bugos, very partial. Now, bayan kita, diri man kita sugad kan Caleb. Diri kita sugad kan Caleb nga nag-start ya nga strong, nakadiya middle nga strong, nakatapos ya nga strong. Kaya nga it's not how you started, but how you finish the race. Yes, a good start isn't enough, and a bad start will not define the journey. It doesn't mean nga, Lord,
pa yan ako pag-start ng year, ibig sabihin, sugad ako ini mag-i-end. Di really what? The Bible, you know what ang Bible? Damo ang mga Bible character nga they started their journey with the Lord nga strong. Pero nag-end hira nga failure. Damo ang mga Bible character nga nag-start hira nga strong, but nag-end hira nga failure. Like Samson. Diba? Grabe ang anointing ni Lord and strength ni Lord hiya. Pero, nag-end hiya nga failure. King Solomon. We admired King Solomon's wisdom. Grabe. Pero nag-end King Solomon nga failure. Hinapay King Saul. King Saul, strong hiya nga nagtikang kan Lord. Pero nag-end hiya nga failure. And the Israelites. Nag-start nila nga strong, pero nag-end nila nga failure. Ano ang common na irabog to? Ano ang common? Ang common na ira. Isuwaray nila i-determine kung paano nila i-end ang ira journey nga dakan Lord. They disobeyed God. Naging disobedient tara. Samson, King Solomon pareha sila weakness, emotion, na in love hira ha mga babae. Samson na in love ya kanino? Ang Delilah, King Solomon, pira niya naging kuan. Kadadamo ra. Diba? Kaluyahan. King Saul, ano niya? Failure. Nag-disobey kan Lord. Nag-doubt gihapon niya kan Lord. And the Israelites. Mabugto. It's not how you started. Pero may ada mga Bible character who started a failure, but they ended up a faithful one. Hain kay ton. Diba? King David, nakasalaya kadamo. Pero waray hiya, magpadaran iya failure. Prophet Elijah, gusto niya mamatay. Peter, failure, nag-backslide, Peter. Ani Apostle Paul, and worst, kailan namatay iya Christian. But they all ended a faithful servant of God. Hain kaya kita nga tumabilong, din ka mali niya. Didi nag-start nga strong, but nag-end nga failure, or didi nga nag-start nga failure, pero nag-end nga strong. You know what? Apostle Paul, Peter, King David, the Prophet Elijah, they are not perfect. Di naman pwera perfect. They have failures. Pero ang kakaibay era, wala hira mag-quit, wala hira umundang. Nagpadayon nila, ginhumble na nila kalugaringon. Kasi pag mag-restore ka nga diya kan Lord from backsliding, you really need to humble yourself. King David, nakasalaya, pero ginhumble niya yourself. Peter, nag-backslide, anay, Paul. Ginupos niya kalugaringon. And remained faithful up until the end. Kaya nga na, amazing ini nga ginyakan ni Apostle Paul. Basahon natin, dapat sugad kita ini. I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful. And now, the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Napatano ha, and in aton life, makayakan kita, I have fought the good fight of faith. Amen? Bukto, pwede ka makareceive in crown di kalibutan. Pero ito nga crown fading ito yan. Madi-destroy lagap ito yan. Pero ang crown of righteousness, that's forever. Amen? Kaya, asya ito't gusto ni nga ending it aton life. Dapat, Lord, yun na nga, you're down akong struggle, but I have fought the good fight of faith. Umato ako, Lord God. May ako sa nga nabasahan, actually, sa inyo nga testimony, kauupay niya, ay doon ko na-share ko na niya iyo. May daw sa nga civil engineering student, nga nabagsak niya 7 times. Diba? Nakagita nakadaka mo ini. Nabagsak niya 7 times, and then, gintapos na yan engineering years in 8 years. Kay iha ito. Engineering nga di katag-iha, diba? So, kay iha ito nga tuig nga pag iniskwilahon mo, duha ka na ito a course. 4-4. Pero maram ka mabugto, Kristiyano hiya, waraya ka discourage. Nag-take hiyan civil service na pasar hiya. Nag-take hiyan civil engineering board exam na pasar hiya. Tapos mag-intakean pa yung another master something na pasar gihapon hiya. Kasi it's not how you started.
kadamo kabagsak, bisan na trabaho, nabagsakan lot, ito noraya karawatan trabaho. Pero, waray niyag alaw, nga niya mga failures, amo ang magdi-define ng iya journey. Ang iya mga failures, waray niyag alaw, nga amo ang magdi-define ng iya journey. Kasi it's not how you started. You know what? Yes, a good start isn't enough, because finishing strong is what counts most. What will define ang journey nga may daka is how you finish it. Pwede hain mo journey da mga failures, pero pag ginatapos mo ito nga strong, victorious ka lagi hapon. Pwede ito. It's how you finish that will define the kind of journey that you have. Billy Graham. Billy Crawford. Billy Graham, may diya duha nga friends. Ini nga magtulong nga magsarang kay magdadasig ora-ora. Ang nga niyo sa nga friend ni Chuck Templeton and Bron Clifford. Ngan ini Chuck Templeton, ang tawag iya brilliant and dynamic preacher. As in, anointed, gifted. Kapag yan nga na-preach, na bow down tanan, na anoint tanan. Tapos, ini man Bron Clifford, usalat niya nga gifted. Ang tawag nga iya is young fireball evangelist. Grabe. Tas naman Billy Graham, haira nga tuloy yan feeling, bagat diri ko diyan pinaka-gifted na ira nga tulo. Pero what happened, bugto? 1950, Templeton left his ministry nga nagpursue yan iya radio career. Nag-announcer na lang iya. And then, and worst pa is iya gindenounce sa niya faith nga dakan Lord. Grabe, as in gindenounce niya. Nga naging atheist niya. Then naman ni Clifford, he lost his ministry, his family, and his health tungod an addiction and alcohol ngan drugs. And then nagpakamatay siya. Ngan haira nga tulo, Billy Graham ang mas nakilala. Nga known nga preacher, powerful nga preacher. So imagine haira nga tulo, Billy Graham ang pinaka-list. Ini nga duha mga powerful preacher hira, pero Billy Graham ang nakagpadayon. Kasi it's not how you started, but how you finished the race. Diba? Nayakan nga ni Hikoan. It's not how you started, but how you finished that defines your journey. Steve Ferrer, nayakan niya, it doesn't matter if you've had a great start in Christian life or a rough one. It doesn't matter if you have stumbled time and again, or even fallen flat on your face. What matters most in this important race of life is you finish strong. Kaya ba naton? It doesn't matter makadamo ka kapilya ng year. Importante, you ended the year nga kaupod mo, Lord. Nga nagsiserve lagi hap kita nga da kan Lord. Again, what matters most in this important race of life is for you to finish strong. Kaya ano bugto? People are remembered for how they finish. Kaya na nga 2023, paano mo gusto, 2022, paano mo gusto i-end ini nga year? Paano mo gusto tapuson ini nga year? I want to show you a video. Ganini nga video, nakita na yun natin, but somehow it encouraged me nga, bisan gingulan ka na, nasakitan ka na, ada lagi hapon Lord. Kitaon natin.
When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up. Nangyayari. So like what happened, ito nga story, at the moment nga, it feels like you can't make it, God will come at the right time. Ngayak lang ka, anak, you don't have to do this alone. Kailangan tapuson ta ini nga race, nga kaupod mo ako. Kaya ka ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Tatapuson ta ini together. Ayabog to, padayon kita. Magsiserve pa rin kay Lord at 2023. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord.